Salibonani obingelelayo ngumlondolozo wakwaDubumvelase isilwane esihle. Ngizelwe ngomnyaka ka2015 November esigabeni saseNsezi eCholocho, ukuthi yikho lapho ke engifunde khona ugrade 1 up to grade 7 esikolo sakwaNhlabathi Primary School. Ukuthi ke ngase ngiqeda ugrade 7 uform 1 up to form 4 ngaya eJimila Secondary. Ukuthi eJimila Secondary ngibe ne challenge enkulu kakhulu. Nginguform 1 bengise boarding. Kunabafowethu naphana akade bengihlukumeza ngenye indlela, bengithocha bengibhadalisa izimali kuthiwa imali enhlala kahle. Ngakhupha izimali kulesiya sikolo nginguform 1. Ukuthi ke bengihlukumeza ngokundrivisa ama-chamber ayekhichiwe ama-toilet abekwa phandle. Bengibuza ukuthi manje ungaphi, ngiqambe bengishaye ngempama. Ukuthi njengendoda ngaqinisela ngifunda esikolo seJimila Secondary. Ukuthi ke ngase ngisithi form 2, nginguform 2 ke ngase ngibone ezinye insizwe eziculayo lapha ke isicathamiya acapella. Ukuthi ke ngase ngithanda into ezaziyenza. Ngithe ngithandile into ezaziyenza lezi insizwa. Ukuthi ke ngadinga ngaswela ukuthi ngiyafika kanjani kulana group, ngoba izinsizwe ezinye zazingihlukumeza bezicula kule group esikolo lapho. Ngase ke ngisiyabona ke umanager wabo uMr Song Msimanga. Ngase ngisiyakhulumisana laye, waye ngutitsha kuleso sikolo, ngikhulumisana laye ngithi ayise ngiyafisa nami ukuthi ngime kulana amadoda elayinini laphana ngike ngizame. Wasesithi hayi ke mfana wami hamba ezama, ungahluleki uyobuhlulekile. Ngase ngihamba ke ngesibindi, ngangena ke kuzene ziyana insizwe ezazingihlukumeza esikolo ke, ukuthi ngaleso sikhathi zangamukela sengiform 2 ngacuna nazo ke. Ngitheke senginguform 4 ngaba ne challenge yokuthi bese ngicula nensizwa zangaphandle, ngicula nasesikolo. Insizwe ebengicula nazo phandle igroup bekuthiwa ngamaqinisela amahle. Bezithola ama shows endaweni ezitshiyene kuBolupane, Chino, Siphepha. Ukuthi manxa zithola ama shows ilanga lokuthi mina ngibe sesikolo ke lapho. Bese ngisenza ukuthi ke ngibaleke esikolo ke ngisiya kuma shows. Ukuthi into ke kwesinye isikhathi eyandimazayo lasezifundweni. Ukuthi ke kuqembu lamaqinisela uleader bekuyindoda ebilamanga kakhulu, ingathembakalanga, isidla izimali. Ukuthi ke kwelinye ilanga sasesihamba sithola ishow koChino esigabeni saseCholocho. Sithe sithola ishow laphana kwasokuphuma imali engange 300 US. Yasisithi hayi une imali ke ngizathungisa ikhithi mina ngibuye layo. Ukuthi ke lapho ke kukhithi ke ikhithi asange sayibona ke lapho. Ikhithi asange sayibona yadla imali. Yikho ke ukuchiya kwami ngibona ukuthi hayi lapha egroupini le yaphandle abafowethu lapha uleader akalaqiniso. Ukuthi ke ngase ngiqhubeka ngegroup yaphakathi ibambelela eyesikolo. Ngiqhubeka lapho ke ngase nginanzelela ukuthi ezifundweni vele sengisemuva kakhulu, because bengibaleke esikolo ngisiyahlabela labaphandle. Come to ukubhala manje senginguform 4. I-test isibuyile laphana Mpalani ngoba bengibaleka. Ukuthi kwasokusibanzima kimi kakhulu, ngaqhubeka ngabhala but imklomelo ayizange yabuya ngenxa yokuthi ke vele akulalutho ebengilwazi, ama notes angibhalanga. Ukuthi ngaba ne challenge enkulu lapho. Ngaqeda uform 4 ngase ngisiye emakhaya ngaleke ngafika ngalusa kakhulu inkomo lapho ke ngo2018. Luse kakhulu inkomo laphana ke ngase ngisiba le challenge manje ukuthi sengilusa kakhulu inkomo lapha ekhaya, sokumele ngiphume ke ngiyodingani umsebenzi. Ukuthi ke umkhulu wami kazange waluvuma lolo daba lokuthi ngiyedinga umsebenzi. Wasesithi hayi mfana usemncane kabi ukuthi uphume edinga umsebenzi, kunzima lapha ngaphandle uyofikela kubani. Ukuthi ke ngaleso sikhathi ngase ngibona ukuthi kunzima, because noma wami ke ngize lapha estorini sika ma wami ke ukuthi mina nginsizwe ekhule ingamazi ubaba ngikhule ngingamazi ukuthi kulo baba eceleni kwami. Ngebhadi ke noma wami ke kazange wakwanisa ukuthi engikhusele, engikhulise ngesimo esasesimehlele. Ngembali manxa sisizwe emuva ngogogo nomkhulu manxa besitshela njengabantu abakhe thina sibabili first born yesicini ngabafana kuphela. Ukuthi ngembali ke esizwa emuva
ngogogo nomkhulu besitshela ngoma bathi uma ezalwa waye right kabi, kodwa sesithuka manje manxa sithi thina siyakhula uma sekhubazekile kasakwanisi ukuzenzela noma yini, kasakwanisi ukuzikhela amanzi, kasakwanisi ngisho ukuthi ezigezela segeziswa. Uthi ukuthi into yayindimaza futhi kakhulu enhliziyweni ukuthi uma nezicathulo kala zicathulo zokugqoka ngcono mphume ngiyesebenza. Ukuthi amazwi kamkhulu ukuthi ngisemncane ngizange ngawalalela by leso sikhathi. Ngase ngivuke kusene emadabuka kusa ngabaleka ekhaya, ngase ngisiye eCholocho Center. Ngafikela kwenye insizwa nje yasesigabeni sakithi ke yangamukela kahle, yathi hayi wensizwa ke dinga umsebenzi lapha eButcher, iButcher kuthiwa ngiyabo Simba. Ngahamba okokuqala ngawuswela umsebenzi, anzange ngadela, ngabuyela okwesibili ngazama futhi. Ngathi ngifika okwesibili ke hayi bafika bangiqhatsha kuleyo Butcher. Ngasebenza khona 2018, 2019 bantshintsha ngumlungu. Kwase ngibisa lapha edolobheni lakoBulawayo. Uthe mbise lapha ke 2019 ngiseButcher lapha koBulawayo. Bengilalela kakhulu isiteshi umsakazo weKhulumani FM. Umsakazo bengaphumi kiyo ngilalela kakhulu uMtase, umfundisi, uSigubudu, uNdwandwe. Ngilalela lo Comrade Phil. Ibabasakazi ebengithanda ukubalalela kakhulu ngo2019 lapho. Kuthe kusithi 2020 lokho engilalela umsakazo weKhulumani FM bengasuki ke kulo umsakazo. Ngo2020 lapho. Kuthe kungo2020 ngasensizwa kunensizwa yakithi lapho ke kuprogram kamfundisi, kuhlelo lukamfundisi ntambama. Kunensizwa lapha yakomkhandlu uKhabo uBhebhede uMnisani izobeka lapha ialbum layo likaMaskandi. Angiyayilalela lensizwa ngithi ayisamnandi ingoma. Ukuthi ngisathi zamnandi ingoma ngizwe insizwa yakhuluma ithi hayi ngine group lapha esengivulile iqembu lamaqaqa ngisadinga nje abantu bokuthi bejoin. Ukuthi ke lensizwa ke ngase ngisithi hayi man nansi lento le ebengiyenze emuva nansi la. Ukuthi lensizwa yasibiza inamba kwakuqala ngayehluleka ukuyibamba ngenxa ukuthi esikolo anti ngambaleke emuva le, so isikolo sami siphansi. Yayibiza inamba kwakuqala ngase ngiyikhutha, yayibiza okwesibili ngayibamba. Ngase ngayithinta ngaleso sikhathi insizwa, yikho ke ukungena kwami egroupini yamaqaqa kuzange kwaba nembuzo eminingi. Ngathi sengingenile ngo2020. Kuthe ngo2020 ngingenile laphana ke sahamba kule ndima number 4 yethu besiriyesela eMagwegwe laphana endlini yakhe uButkhabo. Ukuthi ke sibe ne challenge enkulu lapho ngo2020 sihambe siyeriyesa but singaphumi ngitsho lengoma eyodwa, ingoma isala ukuhlangana. Saqhubeka kunjalo, ukuthi ke siqhubeka kunjalo sisendimeni. Ukuthi ezinye insizwa ke zasezithwala ubunzima kakhulu ke zasezichiya ke igroup, sasesala sibathathu kuyimi nguBra Khabo nguBra Opt. Saphusha ke kunjalo kwaze kwabuya ke umfowethu uMohawu wakwaMalima ke yaqhubeka igroup ke siqhubeka siyibambile ingoma. Ngizathanda ukuthi ngibonge ngoba sengiyeqile. Ngizathanda ukuthi ngibonge kakhulu ke umsakazo ke weKhulumani FM. Ngithanda ukuthi ngibonge umfundisi ngokuthi ke ngize ngixhumane la le group kungenxa yomsakazo weKhulumani FM. Kwaso Khulumani FM vele ngabe namanje angikwazi nokuthi une group okuthiwa amaqaqa. Ngiyabonga kakhulu Khulumani FM, ngiyabonga kakhulu ngithi ngilishayela ihlombe ngomsebenzi wenu. Lingixhumanise lento vele bisenhlizweni yami. Ukuthi ke mina ngisemaqaqeni ngingumlondolozi wakwaDubo Mvelase ke bengingakwanisa ukuzehlisa kubafowethu abadala. Bengiyinsizwa leyana ngoma niyazi ukuthi lesikhulele khona ngakithi emakhaya abafana bangikhona sisuka siyengane nje ngokuthi umthetho singawazi kahle. Manxa sesizikolo lapha emakhaya siyabe sisuke esilayiwe. Bengingakwazi ukuzehlisa komdala. Bengiyinsizwa engukhandachisa nje ngingakwazi ukuthi ubhudi ngobhudi kunje ngikhuzwe ngumfo kaKhabo ngingamboni ukuthi ngobhudi. Bese ngithi hayi insizwa mina ukungikhuza kwakho anguzwisisi. Bengakwazi ukuzehlisa. Ukuthi abafowethu emaqaqeni bambekezelela kakhulu zambekezelela insizwa. Ukuthi ke kwafika isikhathi sokuthi ke kunensizwa eculayo lapha eniyibonayo uqaliseni lapha uJabulani wakwaNyathi. Umdala kimi I think nge4 years. But bengingakwanisa ukuthi ngizehlise kuye. Bengingakwanisa ukuthi ngithi bhudi kuye, bengikwanisa ukuthi sithi sikuriyesali kumiwe ngenxa yami laye. Sengisithi hayi Jabu wena vele mina angeke ngikuzwe. Sengakulahlisa sibili ngakuchaka khonapho ngubhudi ngaleso sikhathi. Insizwa zambhekezelela, zangiqondisa, zambonisa indlela.
Manje ngiyabonga ngoba ngiyakwazi ukuthi umuntu omdala umuntu omdala, omncane kimi ngomncane kimi. Ngiyahlonipha ngendlela ebengingakwazi ukuthi ngizafika njani kiyo yenhlonipho. Ngiyabonga kakhulu bafowethu bamaqaqa, ngithi-ke ngilitshayela ihlombe bafowethu ukubana la qhubeka silibamba kanjalo. Ngibonge kakhulu nakini balandeli. Besingeke sifike lapha kungayisini, but lisinikile ukuthi hayi bafana siyalizwa qhubekani. Manje sesizibona nathi siwina ama-awards, Zima Awards. Siyabonga kakhulu balandeli. Ngingumfo kaMvelase uDubeni Mthente. Hey, ngithi ngivala lapha ngibonga kini balandeli. Thank you very much.